Iran football team official mi som pangazet te chu USian anram lu phalna visa apedu lo ani khonkhom channel kan lo ma che chibai le vek ule khovela footballa in elna lianber World Cup khel to zonga lianber tur FIFA World Cup 2026 chu chan ani don ta a tunmalama ram som thum paruk chau in el thin kha tunchuma hian ram somli pariat zet ani dona World Cup khel to zonga lianber tur ani don ani mase US President Donald Trump administration strict le buluk tak mai chuan he sporting event ro pui tak mai hi a khoi boy don tlat mai kan sia to chinangin kumsang ni somni panga a aron thlin non le atang khan USA chuan anrama ramdang mi lu tur andu tui sot le a dan lo anga anrama omsa te po anthon le chep ani kha khwalzin emo na thok tur emo thildang wanga zin tur tan po anram lu hi a har sa em to ani Donald Trump chuan December ni somni panga khan Presidential Declaration 10998 asaina hemin huaya phe hi chuan ramsom pakwa zet te hi anramalu anphal lo bura chungram te chu kantar lang shimshimange pakhatna Afghanistan panina Burkina Faso pathumna Burma Myanmar palina Chad pangana Equatorial Guinea parukna Eritrea pasarina Haiti pariatna Iran pakwana Laos somna Libya som pakhatna Mali som panina Niger som pathumna Republic of the Congo som palina Sierra Leone som pangana Somalia som parukna South Sudan som pasarina Sudan som pariatna Syria som pakwana Yemen hengbaka hian Palestine shroi tu te antelbok ani heng zinga ram pani Iran le Haiti te hian FIFA World Cup sangi somni parukhi an khel ve dona hengbaka hian ramdang somni zet te chu atu le poimo to pa lo chuan lu thei lo partially restricted in anda bok ani chungzinga chuan he World Cup khel ve tur Cote d'Ivoire le Senegal ramte hi antel bok ani Iran ram ngat phe hi chu kan hriatangin USA nen hian anin do me kania anin kar hi achhelea engtin nge niang ti hi mitam tak rilruwa zona ompo ani reng ani Iran football team official mi som pangazet te chu USian anram lu phalna visa apedu lo ani an national team player te boypui tu tur poimo zual claim te chu hriathiam ni in visa hi pe kan nia ma se mi poimo dang som panga vel te chu anram lu phalsak ani talova anjinga hian Iran Football Federation hruai tu po atel ani Iran football team player le anmani puitu tur te hi USA ram chunga zanria phal ani lo awangin USA ram chunga in base lovin Tijuana khopui Mexico anin base angai don ta ani USA ram chunga an khel don piangin an khel don nia an thlok lu tanga an khel zo vele an thlok chuak le nga zel don ani hetil hi Iran mi puite chuan an lana hlea USA chu FIFA regulation bo chiale athleng turam ani anga ati tur tilawa anpua US chu political issues in fiam khovela nugluta anpu boka US sarkar chuan Iran football team te chu thamuang takle har satna le pressure omlova World Cup an khelve theina tur an right ati chiat sak abo chiat sak ani anti anin kara boina om hian nasatakin World Cup a Iran team khel tur te hi angonga Football Federation of Iran chuan USA chuan Iran tena group stage game an khelna tur atana Iran mi le sa ten ticket an leisa Iran football fans ten ticket an leisa chu an cancel veka Iran mi tetan stadium lu an phallo ti in an soibok ani ti chuan World Cup chan hnai tel tela boina aum chhota nek mai inrin kalta khan FIFA World Cup 2026 a Refree tour Omar Abdul Kadir Artan Somalia Refree chu US salu phalsak nilovin Miami International Airport atangin thon hole ania ani hian valid US visa anei chungin thildang wangin alu hi phalsak ani talo ani Somalia hi nichina kan soi ramsom pakwa anramalu phallo zinga khan atel ani tin Iraq player and striker chu Chicago O'Hare International Airport immigration darkar sari zet chel khotlai ani hnuwa lutir shramania Iraq football team official pakhat unofficial photographer
talal sala chu US alu phalsak nilovin an thon hole bok ani anni ba ka hian international accredited journalist engemaw zat chu US lu phalsak anni lo bok ani atir lama kan soito ramsom thum pakua US alu phallo ramzinga World Cup khelve tu ram heng Iran Haiti Cote d'Ivoire le Senegal team te hian fans an nei chaw riau donin a hriatta a an fans tam tak te chu anin khel en tura USA alu phalsak anni talo ani heng ramsom thum pakua ba ka hian ramdang somsari panga zet atanga visa deal na lo enfel process po USian achol tir veka chuwang chuan ramdang atanga in khel en tura kaltum tam tak po stadium ticket nei vek chungin US visa hi an nei theidon lova in khel hi amuna anin theidon lo ani Morocco ram team fans te po US alu phalsak anni lo awangin an buai hle World Cup en na tur ticket humran chung sia tholu theilo an tam hleya visa delay wanga anzin tumdan buai vek thlona ticket le hotel man choi thlon po tam tak anom ani hemi chungchanga hian FIFA chuan inrolna anei du lem lova in thiam taka akut silin athleng turam te hian anrama lut le lut lo tur thler konga thuneina anne ani ti in ain soi filim mak mai ani hei hi khovel mun sang sanga football boy puitu te chuan an dem vio bok ani heti mek lai hian World Cup thleng turam zinga pakhat Mexico ram chunga buaina neu a om mek boka kumin kumtir February tha a Mexican drug lord lar tak elmencho Mexican Armed Forces ten an tha nu khan buaina ala chuak te urenga drug cartel lam hian khotlang nun phung ti buai zonga chetna neide urengin mengaw zatin nunna an chan to a hei hian an ram chung atiral muang lo hleya hengba ka hian teacher union ten lo san phutin norna nasatak nein kongpuite andanga World Cup atana in buat saina le ko thler cheina te ti chia in an hal boka World Cup khelna tur khuwa hawa phei chuan security khongtaka kalpui mek ani chuti mek lai chuan ticket man to u chuaka wangten FIFA demna tongkam atam hleya tuna hian Attorney General of New York and New Jersey te chuan ticket shaldan chungchanga FIFA laka investigation an nei mek bok ani achan chu in khel en na tur stadium ticket man to category 1 lei funds te chuan FIFA in seat map anti chua an han en chianin an thutna tur chu goal hnung lam le view chelai te ani ti an thre chuaka ticket man to tak premium ticket leya hetiang seat thalo laia an thule tur si hi an hre thiam lova FIFA laka thubuai an thlen ani thildang han zeptel nga lo ila tuntum World Cup a hian FIFA hian dan thar khirh angreng tak mai tlemazong amang thar dona chungte chu han bel chiang thuak te ang hun khoral pumpel nan dan thar siamania pakhatna chuan throw in le goal kick a player te an chemuang deuh emo hun khoral zonga an che nia referee na hriat chuan second nga a chiar sakanga chumi hun chung bo pel ani chuan throw in a akhing puiten ball an changjok dona goal kick a king puiten corner kick an hu pha don ani pani na player anin thlak donin an thlak turin second som chungin khelmual a chua san man angaya goal line emo touch line naiber apan ngal angai second som chunga a chua san man lo ani chuan a thlak tu player chu minute khatin alut lai pha don ani pathumna hliamte nawa wanga khelmuala en kol ngai anomani chuan ain khelle main khelmual pona second somruk minute khat awm phot angayang hei hian hun khoral nana hliam ter tur aveng don ani palina in hliam awanga goalkeeper en kol ani lain player dangte technical area pana manager bula technical instruction lak khap ani don red card mu theina dan pani siambel ania pakhatna thinrima in hialna awm laia kor emo kut emo ban emo hmanga mai hup chu red card pek thei anni hei hi tongka hmanga in hu sitna le indiriam na ti tlemna na ruahman ani pani na player emo team official emo ten referee thutluk na a lungoi lo awanga khelmual an chuasan ani chuan red card pek ngal thei anniang var hmanga ennon theina dan pani siambel ania pakhatna yellow card voi ni na wanga red card mu anomin yellow card chu diglo taka pek ani chuan var hmanga thutluk na sutir le thei ani pani na diglo taka corner kick pek ani chuan var hmanga ennon thei ani to dona set piece malama fola om ani poin chu thil chuan goal emo penalty emo red card emo angong ani chuan thutluk na sutir le thei ani to ang
ole khati chin kha FIFA World Cup 2026 chungchanga ka thunoi ron nei thei te chu ni sela an boy te noi sia ke ni zong a hmuna kaltum lovin mani in luma TV le mobile mangin kan ram tran zong te in khel lo en ve tum phot meng wo chun prediction nei veila katia comments lama quarter final a lu tura kan rin ram pariat te soila kan phone number kan da tel bokanga ring dik zinga vannei pathum kan thlang chuak dona chungtan chuan loman thatok tak kan siam don ani description a hian loman don thei dan tur criteria ka lo da uluk dewin kan share don nia video min lo thlir saka wagin ka lo me world cup en nuam vek ule